buha abo kano shakwaizireho biriye byayino okwingingana oba tukabubagana Obujunanizibwa bw'omukyara bwaba n'obw'omukyara bw'omushaija bwaba n'obw'omukyara oba kuhabire hecho then mwagira byabire ebyo kikumanyisa ngo obujunanizibwa tubwanje nk'omushaija n'obw'omukazi nabo nabasa kuba nabikora twenda kureba hakabaho ki then obujunanizibwa bukabe burubuha obundi okagarukayo hariya hiwagwerire abantu ho wagaruka okimukira mwenchereze mwakira beyanjurire nabwanyuma turebe obujunanizibwa cyo hakabaho ki takwakira yebare Madam Charity n'abaturiki n'abarukutureba nimbanza no kusima mukama okubasa kundeta mu studio za TV West kandi kagaruka tukareba naho ndiyo hurire amina ko mako guhire ndabero mbigumere ninsima banshabire ubunatunga accident ngahende kamajo konka hanga basize kunkiza yangarra handi yo hurire amina simireshe mwebuzo nibanyeta omukyara Dorothy Mbabazi Mutaabazi ninshwerwa Reverend Mutaabazi James kandi nkoko nakugira ngo ninshwerwa ekikumanyisa ngo ndi omukazi oshwirwe kandi nyina abana kandi obujunanizibwa obundi ndi omukazi w'omwahuri ruhanga siimwe amina mwenu ntagiire kusibyayo tuzahamuramu omushaija ari nka hino hanyu kanosha nkunkuringuruza ndono omushaija murra then obujunanizibwa bwe nubuho bwashemeye kuba nashyikiriza yes omushaija ruhanga akamutorana yamutorana yamuhindura omutwe gweka haza ninza kubandiza omu Bible nkubandiza ha Efeso eshura ya 5 nyenzere tutankira gwa 22 ninza kubura kutseho ahabo kuba ruhanga wenka Paulo akakigambaho ngebarho yahandikira Efeso eshura 5 yabagira atamushorongo gwa 22 yagira ati nyenze mbandiza mukazi uhurure ecyo ruhanga yamugambire kandi nubwo bujunanizibwa bw'omukazi obukuru yes yagira ati imwe bakazi morobere babarimwe nkoko mukama morobere babarimwe ecyo nicyo kikuru ekiryaho nkoko morobera mukama yaza yagira ati aha kuba omushaija nuwo mutwe gw'omukazi nkoko Kristo ariyo mutwe gw'ekanisa kandi omujunu wayo yes mbwene omurimo gw'omukazi omukuru n'okworobera omushaija we wakireba then yaza aha mushaija ahabo kuba kandi kiyagambira omukazi yamubwira ati ahabo kuba omushaija nuwo mutwe gw'omukazi mbwene njya numanye mugasho y'omutwe yes ino muntu orikuba atiine mutwe akagira iki yayegasira natakuteka te mbwenu omutwe gw'omushaija omutwe gw'omukazi n'omushaija yes wakireba aha kuba omushaija nuwe mutwe gw'omukazi nk'oku Kristo ariyo mutwe gw'ekanisa kandi omujunu wayo nahabwe icyo amushororongo wa 5 agira ati kandi imwe abashaija ogwa 25 kandi imwe abashaija mukunda abakazi banyu nk'oku Kristo yakunzire ekanisa akehayaha bwayo yego ekikumanyisa okuferera omurukundo nokwehayo Kristo wakajana n'okufa yafa yaza aha musharaba konka ngo ekanisa base kucungurwa yes yagira ati akehayaha bwayo aha gwabura na musharaba ngugira ngo ekanisa ejo ebone kumurukwa omishoge eri ekitinisa etini bara n'obwo kuba omufunya cyo nkimanyisa ngo nanye baza kurandya omukazi wananga ine kwani imbenje waba ofunyanyire oyine omufunya oyine nkakanyara naba yakufunyanyire bikafakare nuwari kuba yakikozire tarungi tujya bintu bakasikarira Kristo cyo nje yarebere ngwebone kumurukwa omishoge etine kabara na mufunya kureka eberkwera etine kamogo ogwo nugwo murimo gwo kubanza gw'omushaija okukunda omukazi we ahabo kuba abashaija nimbasa gamba abashaija ogira ati
abashija n'abina abana naca hariyo abashija abashwire nyumazi nabwira nico nanimbuza nto mushija noha hariho abashija abashwire nyumazi ibana uganda ebya boy children abana bitu babojo bine kucimanya ngo obujunanizibwa bukuru munonga ninza kuba nimbikore ko mu responsibilities obujunanizibwa bukuru munonga no gukora ki no gukunda omukazi we then omukazi ogwo bakakwata wakamworobera abo kuba hariho trikaho omuntu otarukukunda tokumworobera ahabo kuba natoza aha oreha kutama hatotora hari hatoshitora handi okoroba kurema kwanka omushija omujunanizibwa bwe bukuru munonga no gukunda omukunda harimo kuhereza omukunda harimu ninza kuba nimbikoreka byona mbwenu omurumo gwa kabiri yariga hakukunda okwo abo kukunda nukwinji ukunda no kureba ngo tanagira ibara tanagira mufunya nanjoireje nindebekaje nahabwejo twaza kutunga ruhanga kutwereze biconco tube itwe twembi tube ntukundana ntoroberana nutikansa ebitekateko omurumo gwa kabiri omushija is a vision bearer wekaye waine kuba nagirangiza hare nwari no kuorekwa kwekaye omyaka 10 ninyendeka yanje beine nesheti omyaka 10 nazara abana banje ninyendo mbana njenjire mu engineer mami no director aza kuri yaceri izobo tukanta karebera atananye tinkumanya ariko nakareba hare hati iwe no manya ngo ryo muhwezi hazo no muhwere Unjo taza otumami otumura otajanga ntuza kubure cyo kuri obutuineyo omutwaro gwitogo ningo obutuineyo ahabo kwantuza kubantu bireba hansi ngo ayine kuba nabikirekaye mwenu no muhumuriza omureka ngo ahabo omukumorobera muri oine ranga katwakuba bahweza babo kandi nabona bahweza still mbwenu nomuhamisa omujiroti humura ntuza kutebekana mbwenu aine kuba ine vision kumanya ati abana banje bunzeire ninga bundi zara ninyenda mu engineer ninyenda mu mushomesa administrator ntwenda ngo omyaka 10 nareba hare omushija naranze hare taine kuguma narangiza hahi iwe umwe nangwito bakazo bundu tubantwenda nonde ntebe nonde nonde byebei manya nangwa bitakabe na byebei konka nondo rebeka etebekine aho konko mushije naranze by'imyaka 10 misho obono kunanzubwa bukuru munonga bo mushija ruhango buyamkwatize then ekindi omushija nuwe areberere micweyekaye mbajangwe twara kuriya ino busuru nkobwa nyoko ebe nakigamba mbona no shatiringe kijumu cyamahiri omushija is God appointed kureberere micweyekaye ni worumu wakuzama ni wo mucyarurumu aine kure nangwe ntatunkanye reverend kunaza kwija yandeba ati noti you are going to be presentable really noza kuba nonjoye keraje ahiwaza wayitegereza ojuireje omwenda gukwikire nyingo gwine turya hamicho yeka na mwenshi omukugamba no manya amabakazi ninga bana urkwemera hakigamba utanasinga takurgoba nangashi abona kwe babiri mweno shangeka yananka no bajimanya konka abanyankore bine efumu eri kugira ngo nyine eka kwa kwinuka amabega eka yona negira amayonjo meaning that omwana naza kurebisha kumzati omwana nawe agira ati nyina nkuru ntwa kutora abo kubishe bono bamureba nkecho kurebera yaginuka nabo baginuka bona nuko bakuza kutambura ahubwo nibamanya tata tino mucara omubana nibamanya ngo tate kiyakora nahabwecho omumico yeka abana bawe babojo n'ababishiki bashemerire kuba bakureberaho
bakareba ko kundanye nabo bakareba ko kumutwariza ko kumurebera takadire mufunyanyara emifunyeri yesu yajanga yajate mifunya nambo ino charte norebe kaje umushinja wawe bamutera mu ngaro amina kanagomo kananye nkabangomere bwandu akakoraho amina kashi emuco yekomo tia nakurebera ajya tajara ati ajya nangwa umwe nangwa itantutezya ujyo tungaha hatinwe kanjara kakushaka tatu konka noba wamujemera bitwe ko kutwarengwa ine vision tarkwende kishancika yichikoreki sisikare eje n'imico yeka hata ho twargaho kuyarga hamicwe omushija is a spiritual leader of the home yokorota chimanya kanosha babasinzire bagoje jiro moyo kanana teka bino wabo kumanya nico cyatureta nico cyatureta hangu tubijutse ngo abashija nibo barakwebendero kushabisa makagabo nibo barakurugirira mu dine yakushoma nambo no manya bine witaba abedini y'Islam ngwene ngiro okumba reberaho ombintu byo kushaba achera kare n'ubwana bwe bwojo bazahariya bataho mcheka gwabo nayinama nimuka nabona binama bimuka mbwena ariyo nabegesa emitwarize y'edini yabo okwiye kutwazibwa twena mu dini zitu nko kuziri omushija nuwari kukora ki nuwe arukutorekerera nuwari kushabisa nuwari arukutora abana be akabegesa edini yabo kwe atinyo ndinka Anglican abana banje omushija wanje naine kutwimutakare akajya tushome kishumuruzo aba oni orashome shweka iwe ni orabure iwe niwe omwana akakura ariyo mbuteka nano mukazi because nitwe no basa kubona orwo mbwe yotarabirebirebyo konka korije washanga omushija atebeke inarije nakwegesa nakutwariza je mbwene omushija nuwashabisekaye nuwajorekerera edini omushija is a provider for the home nuwe ahereza areberekaye ninja providing no kuhereza no bureberezi bona haza mukuhereza omwe harumwe bicweka byinji omukuhereza omukuproviding rekaye nagihe byo kurya nagihe byo kurya is the hunter ezon physical needs omuntu nande byo kurya na nko kutwatwagambire na no kushabisa spiritual need hari ekikuru munonga conjugal rights omushija omukazi oburyaho tinkubasa kubura mufunyanyara wabo tantebekaniseje omubonano gwanje niwe ekitwatoranirwe nkatebekana ogwo n'omurumo gwawe mukuru kurebeka ngo ware natandika kugenda nintongana nintere ekiti nintera omuryango wantebekanusa kandi wamanya ngu naterera aho neryamwami nindikweta munonga kandi ho utakinkorire nogira ngo eryamwami nindagamba bayareba kushaka pana ndireba kubi so emirundi ngeshatu mu wiki ninga burizo emirundi tinkujimanya abo kubaho niza buri muntu kurugirira hamaneje nanobuhangwa bwe aine kurebeka ngu ekikuru ni satisfaction oine kurebeka ngu omukazi wawe niwe omushija wawe nyabo niwe ukarebeka ngu wamutereza kugira ngo nokuzaho karanzya aha nanka akashorya utukora heze unsheke ecyo kigwiri mwena numuhwera nakurebeka ngo mwatunga satisfaction abinzi kwako batarebere cyamushana ngo ninga tarebere zishoce agunga arebo mu kidongo amwisasara atecho kigwire aboko ati otazireba omukazi umukazi hata omukazi nayabe echecho omukazi tichaba mu kworoba manya no kworoba kandi nabone murara haratanditse zaza conjugal rights tichikurugiriwe cyo kwenda one of you yahura nayenda ondijo ashemeye kugivingina chimekwa namutunga taro kugira ati nyowe mnimpura ndije nahabwe cyo gukandebe so yourself
itwe tushemeye kwikirizana nagira nti mwami nimpurura ngo tuzo mu fellowship onjoyininge tukore fellowship ekikire kandi tugifitiye amahero yes cyo bachikwata ukora ntifuruka tuzomba chapati ibizibintu byinshi kandi abacapati bamazireho amakaga abantu omukerezo mu harimo kwombeka shelter omushaija ashemeye kureba ngo ekaye eyinaho kutura Mami tubatahize nite tutahize rije mureke gwisa kagwe nite twakagwisa ningana bo bakagwisa nimwe mukagwisize abo kuba hatwara kushanje mu muzugo wabura kumuhwera ukagira oti mwami obu wareta 10 kanyongereho 5 turujo mu muzugo uno winaza kwebwa yego abo kubarya muhweze manya mwezi naguma nakweraho remeribe naguma nakweraho nakwimutya numuyimutyana nogira uti mwami abana bitu nkoko nakujana vision bearer ashimye kukireba kajya uti bona abana bitu tuhite abana bashatu umuzugo ngaha reka tutagwisa kagwe reka nanka enime yitu egitwagiguza ntugura ka plot mwenu muzomu kuyikirizana kwongagabwa nawe abo kwawe naturally nakimango omushaija ashemerire kwombeka naho bwejo ashemeye kuba nayombeka omushaija ashemeye kuba naha school fees z'abana be kandi namanya nkoko nakugira ngo aine kureba abana be kibakwenda kurugamo ashemeye kuba nasharamu akaja ati obunkwenda first grade umwana wanje nimwenda mukuba lawyer nshemeye kumutandisa mu primary no muramwa kandi akasente ngo meni njezo linka hombwire atakamisinga abo kwanye nekinyorekerire nawe cyo kafizi no kwabashija kunka bakazo kwe bagenzi banje tutakachura tutyo mwen tukabirgiraho cyumwe no muhwera nkoko naguma ninguma ninchigamba ngo ntwerana aha kuremerwa waba no basa akutiro mu position yo kubasa akwa hariho n'abashija ba mwami abakugira ngo omukazi atarigire kiyakora no babaye fisiriza munonga omukazi ori gukora akagira kiyatasya nahwerekaye aho kwati nkwamye ngo ninkora sente nza kuzitwara owito akibanje ukwe ntuzayo naco ntuza kukireba natwara nintambuka yo baragarukira nintambuka yishemerire kuzayo konko wanje ntatekwa kubanza haba jo inaho shemeye kunshanga Madam Charity yes then omushaija na providing harmona medical care ai naterwa mutwe ibere ndi nsasa ashemerire kuba nabika ai ngabaka obuya ashohoza akashohoza akahereza ibyo kuri akakora kimukakorebi ashemeye kwa nabikira nyentya akamanya ati nyenze hagire cyabaho nango yiriho no kurwara konka hariho kutahira nango bugeni oyire cyo kurwara cyonka hariho mukikuru wanje nanda kuza kusima hatebye omushaija ashemerire kuba n'obujunanizibwa bwe kuba ineshaho yo kwihamu yo kwemerera yo kwemerera ebyo byona nomanya obwire bwitu bukirakura kukaho konka emivunanizibwa bw'omushaija nibwingi munonga twagumizamu twaza omushaija aine kuba ekyokureeberaho role model wekaye twine omukyara Dorothy Mbabazi Omuhuumuriza kandi amazima turi aha bujunanizibwa bw'omukyara bw'omushaija turebe ehitwakubasa kuba twagwire ehitwakubasa kuba twayebirwe kandi obujunanizibwa bwe nabushikiriza wewe nk'omuntu ningo obundi omukyara n'abaana twine role nitoyo kumukora omushaija akaba omushaija koko buzima mbwenu ekyo kureberaho kamba jango omuhango nasinga nashanyana kano shango nito twine kuba ntushaping ebyo ko gambe ekyo kureberaho omanyisa ki mbwenu ekyo kureberaho to be a role model nakucwerire fumu y'abanyankore ngunyine kakwine kamabega ekayonegera amayonjo nakakwata haze ekyo nikitamburanga tata tata natambura nayimukama ati ninga tata nashotoka urabana batakwiyargira hansi nibagira bati kiri nkoko kurabashomesana n'abana bitu abana hata abo kugira ngo twakigira bwire bwinji nabo abana binji mbatore mico yabashomesa yaba ine cyako mwadima yaringaho
you know these kids nabo bino bwenge na shomushomesa owakunda uri yatwaza nkawe uri yagira omushomesa yaine kitweta mannerism mwenu tukatugira omushomesa mu primary kuyabagamba yo bibiri anyurura fra yempa akigamba yo bibiri anyurura fra yempa mwenu ite tukatugumana tugera hategwa kaguryo muzembe indi tukuyarebere ntukikora yaguca akamanya ngo bambe yabece kureberaho kibi mwenu hato omushaija mbye kureberaho ori kubanza kumureberaho no mukazi we ajya tukonko omushaija wanje omu field age natwaza gi haza mukazi kwakuhamusiriza enshongo mu baana oba okureba noosinga nooshanyo yagihamusiriza akajya ati shwimwe niho orikurebera abakazi bajya shwimwe kwakwija nimbagamba hata abaana bajya tata biri tayenda kurubatirira ninga kurubatirira entebe tata tayenda kutayaya okaruga yekiro oromwana nirukanga natahangwisha tamushanga atayayire munywano we hati omushaija oine kuba ekyo kureberaho ukareba ngu niyo nootaha kare wanyetegereza ahaba kuba omushaija orikwija shaha mukaga z'ekiro mbwenu abaana nibaza kumushangayo nibamwihagombora abana tubarumanya muco yishebo abo kuba nakyera kare agaruka ekiri itumbi hariho omwana omu primary nomandi omushomesa ati nangwa tunabagambire kinkora abarikutureeba omu primary nkarugayo n'omu bindi ninkora na Uganda Communications Commission ndi omu by'empuruzigana no kuregulatinga content kandi ndi administrator hati ekinaniza kugambira omwana akagwisa bakamubuuza ngu which animals go at night in the home omwana yagira ati ngu bambuza mwenu ngu enyamisho ezikukyakutaha ekiro niziiha at daddy and a rat nanishe mto munyamisho nkaye akamutama akamutama nguwe abokuba namanya ngu nuwarikutaha ekiro mwenu akata kamureba hoga hariho abashaija bamba baryoko mwikiriza abaana bitu babarebereho mbe cyo kureberaho mureke because omwana wawe w'omwojo kwarishwera aryamanya ngu omushaija we nataha ekiro kwori kuba ryo musinzi noija noteera ekito noteera omuryango omwana namanya ngu okwo nuko omushaija atwaza so omushaija is a role model nera abantu tubakabunaga kare kandi omushaija nagaruka areeba n'emijwarire y'abaana be nokubajweka ahabo kuba ine kumanya ati besho omwana okajwire saati etagukire bere emyenda ehwireyo omukazi omuri otumambwe nomanya oti abaana tibakineka kujwara oyihireho uniform tibine gundi omwenda so ashemeye kureba ngu abaana be nibajwara emyenda ebahikire kandi eroho areba ngu eroho because okunagambira eri enshaho eyokubiikamu ashemeye kumanya ngu after 6 months bashemeye kushopingira abaana be nabaza kurabira omuri nyina babahe sente nyina bagenda bigure jana nakubuza bokwa noza kushanga umushana akorera busiye bakagitu garyo mucyaro ngo tushitame nakwa sente kashimanya imwe najya ngumembe muri y'abahwezi abuka ko kuza kubigaraka mu oreba kandi byanda kushana obujunanizibwa bw'omukazi n'obw'omushaija ni byenda kujarana okugira ngo omukazi nko kutwatandika ntukireba we omushaija n'omutwe byona nuwakubitopinga apo kwonka nibahwerahwerana omukazi niwe urikora kureba abaana ukareba obuhara abishiki babukirizire ukareba mwene omwana w'omwishiki kiza kureba ukarajwire akantu kona kamushazire makuba kuza mu university omukaye because omushaija nko kutwatwakirebere ngu aine authority abaana kuba kumureba bati tata tayenda mpare tayenda mpare hata omwana ajijura niba nubarabana babishe nibazijurira ko hansi y'irembo ayijajire skati konka ekyo nikireeta okumanya ngu namanya ngu ishe kandi omushaija ashemeye kugirira ko mukaye iraka noyetegereza hariho n'abakazi muri okwo tokwenda ngu omushaija wawe akamandinga ekaye omushaija naturally ari appointed kutegeka n'omutegeki
ashemeye kuba nategeka ekaye nyowe tinyendeki ninkundeki akataho engenderwaho yekaye ekaye kagigenderaho kandi kwe kubera imbi obundi numugoshora mutebekanisamu kurigija okwekaye ruhanga kwenda ngwebe okorra abana noborra kurigirira okuruhanga arukwenda nkengenderwaho yiti ya Mothers Union. Yes, tunedashika nkibiro kutwara. So actually tutagire kuza omubindi byona arho okureberera abazirebe okureberera abazirebe mbaju zombi nagwe gusigara guryo n'umwuga gw'omushaija okwatanise nawe. Yes, abazirebe mbaju y'omukazi we abajira b'orubaju rw'omushaija we ahabokuba tutashikubaraguruzana no kubomba reka nkugambire machandikire no mu Bibuli ego ahabokuba First Timothy Timotheo yo kubanza ishuri 5:8 kugira ngo kongo muntu we nutarukwera abanyabuzarebe no kukira munonga abo mukaye biri ayehakine okwikiriza kandi nabara umubi kukira notarukwikiriza nawe cy'abanyabuzare bawe sebo oshemerire kuba no bareberera kurigirira okworu kubasa okworu kubasa abo kuba muzire otashemeye kuryo mu nyakiro chukuru oshemeye kureba ngo nyoko at least nyoko aine cyo kubyamira na n'umugurusi wawe aine koti n'empari na nabo mukazi nico chomwe. Yes, konkejo nabona obujunanizibwa bwawe nko mushaija nyineka ukabona kureberera emuceyeka yawe nebinde bikugenda mu misho mwene byone kiri kubihendera omushaija nko kutwatwa kigambire ngo is a spiritual leader buri kimwe cyona aino kurindekaye itweta protection. Omushaija narindekaye ahurra bita cyatera heru niki ayimukanenko niye undijo nayi nicumu ayimukanicumi yabanza yitorore nje yareba no baba kubyama mu kidongo mwene kandi ecyo wacisha wareba omushaija yabyama mu kidongo omushaija omukazi yabyama amuhejeyo mwene no mangwe je kefiri abo kuba mukatekerate tukaraka kwimuka mwekiziri kashinare wagojejera ati nyoni nzira icumu atwaza kurgaho mwijuse nco cyatu manco kutureta madam cyarte nco kutwetera nkaha tukabijusya akamango omushaija taburi icumu munju tabura cyo kurwanisa aka protecting ekaye kandi mu protecting ekaye harimo na security nato hebyo kurinda ekaye esente ebyo kurya pocket money ejo ni security food security money security arebeka ngo aine ekitara abakare hatsagira bitara aine bicuru oine ekitara cyawe wabikamo buro obukuza kurisa omako ebirebire kurata nahabwe cyo yebare munonga ndakika bwahwayo yebare munonga madam Charite na nabakutureba kumuremuri yoko omushaija obujunanizibwa bwe obunabasa kubagambiraho nubwo kandi na nekindi okugire kibanja nimpendera nekibanja bantuma baryaha baturikirize bashijamwe mugire kibanja abantu bagire Kampala bakora nangwa abazo mirimo y'amana munonga obwire bwahika yagire kizubu yabaferwa mwana yabahabaho function ki umuntu tubineho kumuteka mwene mbiturabe numukora byona orebe cyengo ine kibanje cyo kwete cyawe imwe bacaramwe muhagira bashija banyu bagira ikibanja nukakubakace konka kiriye kibanja cyane ruhanga ariyo muhezi wanyu ndede ninzango bashija mwayishibwa yakubasa kwa yayibwa aho ine kuba no garuka mustari kandi amasumagara ngo nitwa bacara twera bashija bitu kugira icyo baba mbagira ngo enyuma yo mushija wamani nahaba hariyo omukazi wamani babara bagumanitwe ahabwa program izatsinda bintu byo gamba bonkambwe no waye time matters in this nambwe no kanshi twera ha twachire frembe byemzano hamwe na muzayitsinsino guma ha program eya sisimuka